Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoşku beray birumet, salavu, rezu, hürmet, juvara, salava, Xwedê Teala li ser we be. Emîro dixwaze jwara behsa exlaqekî gelekî girîng ê kesê min, kesê Müslüman bike. Her kesekî Müslüman be min be divê di mejiyê wî de, di fikra wî de, di hizza wî de du têgê hebe, tu qavram hebe. Ji wan her du têgene yek helal e a du da ji heram e. Divê her müminekî, her Müslümanekî bizanibe di vê dunyayê de çi hebe, ya helal e ya heram e. Ya rast e ya nerast e. Ya temiz e ya pis e. Ya paqij e ya gemar e. Ji ber vîya di gora lîteratûra em bivên İslamê helal û heram e. Helal ew tişta ku Xwedê Teala ji pêxemberê xwe re bi riya wehyê şandî gotî bike. Heram ew tişta ku Xwedê Teala di riya pêxemberê xwe re wehyê şandî divê neke. Yani ya emre o ya jî nekirin e. Ya kirin e ya jî nekirin. Ya emrê kirinê dayê ya emrê nekirin dayê. Ya emre gotî bike ya nehî kirî gotî neke. Ji ber vîya hemû tiştê ku di menfiata me re da be, fayda me re tê de hebe, awekî awe ekonomî, awe aborî, awe îctimaî, awe exlaqî, malbatî, em bê bo dunyayê, bo axiretê, hemû tiştê ku di fayda me re da, di fayda eqîda me re be, di fayda dîn û diyaneta me re da be, Xwedê Teala tev helal kirî. Tiştê ku di zirara eqîda me re da be, di zirara dînê me re da be, di zirara malbata me re be, di zirara şexsê me re be, di zirara ekonomiya me re da be, di zirara em bivêjin exlaqê civakê be, di axiretê de wek zirardeke pêş me re Xwedê Teala vina ji tev qedexe kirî, heram kirî. Yani heram kirî nehî ku gotî nexwe. Ji ber vê qasê gelî bawer me de gava hinek însan li realê de em mêze dikin, an jî di sosyal medya civakî de di gelin porên sosyal medya civakî heye. Gelek însan henin îş û karê wan pêşengiya xiraviyê dikin. Rêberê xiraviyê ne. Bê namusiyê, bê hesiyetiyê, bê şereviyê, xiraviyê, bê exlaqiyê nav xelkê de bela dikin. û kar û emelê wan bi muherrematê Xwedê îstîza bikin. Tişta ku Xwedê heram kirî tev li bawan mübaha, helal e, rast e, tişta ku Xwedê em bivêjin helal kirî li bawan kirî tiştekî nayê. Dengê xwe jûnin. Yani Xwedê Teala di heyata wan da tuneyî. Halbuki huve fî semayî ilahun ve fîl erdî ilahun. Xwedê Teala hem de asîman ilaha ve hem jî de erdî ilaha. Yani Xwedê Teala çawa tidareka asîman dike, çawa em bî îdarekirin û tidareka asîman, kar û emelê asîman bi destûra Xwedê bi rêva tere. Divê her wisa Xwedê Teala dîsa Xwedê Teala di erdê de ji îlahe divê Müslüman mümin heyata xwe li gora emr û fermanê Xwedê Teala di erdê de jî çawa bike em bê bi rêva bibin. Ji ber wê însanê ku xiraviyê bela dike pir e. İnsanê ku pisiyê bela dike pir bi hezaran bi milyonan e. İnsanê ku qenciyê, başiyê, rindiyê bela dike kêm in. Ji ber vîya ew civatê ku hal civata cemaetê real ê normal bi di cemaetekî hûçû rûnişin li odekê, li malbatekî, li dawetekî, li dîlanekî, li meşekî, li toplantikê, li konferansekî. Ew ciyê ku muherrematê Xwedê têpin pêkirin, qedr û qîmet ji helalê Xwedê re nayê gotin. Her wekî Xwedê qed jiyana we da tune be. Temamê tiştê heram li bawan normal e. Divê kesê Müslüman tev li wan civîna nebe. Tev li wan konferansa nebe. Tev li wan daweta nebe. Tev li wan dîlana nebe. Li wê cemaetê rû nenê. Gava tu rûniş tu jî du yekî wekî wan. Her çi xwaz tu wî karê nekijî lewra diger ku tu li cema rûniştî tu jî eyn yekê ji wan e. Ji ber ku hinek însan hene, hinek civat hene, hinek rêxistin û em bê rêxistinê siyasî û sivîl henin, dixwazin heramê Xwedê Teala bi navê demokrasiyê di nava civakê de normalîze bike. Mêrik divê ji li ser masa Araqê rûniştiye, divê jî ez Araqê ve naxim lê hevalê min dixwe em demokratin canim yani karê min tu ew dixwe hurriyeta xwe bikartîne, ez jî hurriyeta xwe bikartînim. Ew hurriyeta xwe bikartînin muherrematê Xwedê bin pê dike lê mafê te tune wek müminekî tu li ser masa wî li ser masa Araq îşkê tu rûnê. Mafê te tune Xwedê Teala
دوید توی وکوی هر چقدر تو نخوشی توی عین وکویه جبروی او اوده او جواد او جماعتی کو محرمات خود تیپن بکنه تیپن پیکرنه خیب تیکرنه فسادی تیکرنه ددو قدو تیکرنه بوتان تیکرنه جاسوسی تیکرنه فلان دوی مسلمان لوان دارونه نه ناو مسلمان لوی جماعت بسکن گاو مسلمان کسی که مؤمن لوی جماعت بسکن اوج دوی کی جوان بالا خبر دی خود تعالی قرآن پیروز از اجوار دو آیات بخوینم دو سوره نساء دا آيات سلو تشيليدا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا فيجا دبي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ويترى دبيجا وقد نزل عليكم في الكتاب خد تعالى ده كتاب ده كتاب شان ده ورد القرآن ده القرآن ده داخستي بيا كريه أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها قبا ودي آيات خدي للجامعاتك للجواتك تنكر كني ده أم ببي ده سوشيال ميديا جوا كده ده مثلا أم بي جوا مثلا سوشيال ميديا ده أو ده موضوع هن ملاد ذاتكن ده صعوبات ذاتكن جيهن صعوبات ذاتكن أنجي أم بفتين كاركن آيات خدي تعالى أنجي استهزاء تكرني حنكي خبيت كن قرفي خبيت كن أم ببيجن هر وقتی که خدای تعالی دیانا من داد تنه به گاو ودی لجی کی وسا هادر رئاله ده با سوشال مدیا جواکی دا ودی آیت خدای ته انکار کرنه و استهزاء ته کنه قرف ته کنه حنکی خو آیت خدای تعالی ده حرام خدای تعالی حلال ده فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره دبي هون لوي جواکی رو ننن هون لوي جواکی رو ننن متاب لوي جواکی نبن گاوا حتی او انسانانا خوا جوی برزیتی ام بویژن دف جوی برزیتی بر ندن و حتی قصه تشک ده قصه نک هنجا مرونن حتی او مجاری نگوهرین حتی او قانونی نگوهرین حتی او استهزای کو به اسلام دک کفر به اسلام دک آیت خدا تعالی انکار دک ام به قرف و قشمری و حنکی خب آیت خدا تعالی دک هنجا مرونن حتی او ویتشت تربک دست به مجاره کردن که قصه کردن اما خفتنه کردن صحبت کردن و ابو هی اون هر جامعه بسکنه اینکم اذا مثلهم لورا دبی هون گوا و جام مران نبا لجیکو آیت خودت انکار کرنه ام بی مساق و عرق ته خورنه ام بی لجیکو خیبت کرنه لجیکو قشمری به اسلام ته کرنه لجیکو ام بی جن حرام خود دیبن پکنه گوا هون جام مارونه هوران نبا هون چقابه از ناکم ناخم جی هون جی دو عیمینون ایزن انتم اینکم اذن مثلهم هون و دم عین وکوان و نکر بی عین گونه چه گونه جوان هم جوارج او گونه این الله بیگمان خود تعالی جامع المنافقین والكافرین فی جهنم جميعا خود تعالی منافقه و کافره د جهنم ده گشت د جوینه ويقشر الجهنم لهاف بجفينه لهاف كوم بكتير جهنم لهاف توف كتير جهنم كما قلت إن الله جامع المنافقين أول بعثة منافقة كري باشي بعثة كافرة كري لورا منافق جي كافرة هي تهلكاتره من كافر شو كفشة تزان أف اللي أف يهودية أو أطايس ما بشيء وتشكي درناي منافق دريه خدا مسلمان دخويه تذكرت أو مسلمان بعثة خدا ذك لجبرا برجر جوری برجر نه مسلمانه منافق است خواسته تبه خابینه منافقیه دیگه دروتی سیروتی جاروتی دیگه یعنی حموری پر یوی هر جاری کف رنگه هر جاری کراسه خود استقرار کیوتون شخصیت کیوتون چهال منفعات هایی و منفعات هایی هاد بسادک جبری خواهیتر ام منافقه و که ام کافره جهنم دا تنجا مبدوم ویجا دبی هون لجم کسی وها نسکن گاوا ودی محرمات خود تیبن پیکرنی لسر مساک آرات خوارنی خمارت لیستنی هون گرل ور نسکن ناب هم بسکن گاوا هم بسکن شو دبا گاوا هم بسکن هوج یکی جوانه وش چه فرقه و اما او آیت خود انکار دک آراق و حرام خود پیک بن پیدک او توی کلا کان روشی تو از جمع دموکراسی حق و حقوقی
حق و حقوق هی او دکاره بخوا دگل کو حرامه وی اختیار خو وردای لما فی تتون ترجم برونی هر وسا آیتا سوره انعام آیتا 68 hemen aynı vek ayeta peşi bazıkı dibi ve izâ re'eyte ji peygamber adı veje Xwedê Teala şikayet diş peygamber adı ve o teşek ji peygamber adı gotiriş beraştı gotini dibi ve izâ re'eyte ellezîne yehuddûne fi âyâtina etedi ev kesiku binnaqancî xwennuqê nav ayetê me dike binnaqancî bahs ayetê me dike bi xerabî bahs İslamê dike em bivê henekê xwe pê dike binnaqancî İslamê xwar nişan dide neraz nişan dide divê ma kî çû cennetê ma kê dal va musulmana mêzek hatul İslametê mêzek İslametê heq tune huquq tune nizam çune çi tune İslamiyet dinek raz ne em bê dînê Muhammed dînê xwe Muhammed şêkirî vesaire em bê pir binnaqancî bi xerabî bahsa İslamê dike divê jî fe'rid anhum tu rûyê xwe ji wan biguherîne yani tu li cema nesekin ew kesê ku ji pêxember Xwedê Teala divê û ji me re dibêje ew kesê ku binnaqancî xwennuqê nav ayetê me dike binnaqancî behsa ayetê me behsa İslamê dike behsa dînê me dike behsa em bê emr û fermanê me dike tu cema nesekin hatta yexudû fi hadîsîn gayrîhî hatta ew nekevin nav mijarekî din ew behsa tiştekî din neke tu rûyê xwe ji wan biguherîn tu cema rabe nebik tu cema rûnê ve imma yunsiyenneke şeytanu fela tak'ud ba'de zikri ma'al kavmi zalimin eğer şeytan jibira tebir tu cemaate girunişti em bê xeybetê kirine casusiyetê kirine jina falan kesê çûyê falan derê qîza falan kesê çûyê falan derê falan merî çûyê falan derê falan kesê qara kirî di gel ku malumat cema tune sadece dedî qudî yani em bê sadece boxtan iftira tu ji wê cemaatê rûniştî divê tu li rû nenê em bivê li cikê rûniştî helalê Xwedê Teala em bê heramê Xwedê Teala pir bi qencî behsa heramê Xwedê Teala dike hemû tiştê ku Xwedê heram kir kêfan pir jî retê bi qencî behsa wê dike û heramê Xwedê ji her wekî tune be yani Xwedê Teala di jiyana wan da tune ew însanê ku Xwedê di jiyana wan da tune tu carê mefhûmê helal û heram cema tune nabe tu cema rûnê Xwedê Teala divê jî gava şeytan ew tişta ji bîra te bir em bê wê arêda ji bîra te çûk û gere elvira rû nenim vana wê muherematê Xwedê bin pê dike gere ez rû nenim em bê ji bîra te çû dema ket bîra te deqa ket bîr te ha Xwedê wiha gotî divê tu derhal ji wir rabin tu li cem qewmê zalim rû nenê zalim kî ye zalim ew kesê ku muherematê Xwedê bin pê dike kesê ku helal normalize dike kesê ku her wekî Xwedê di jiyana wan da tune be kesê ku her wekî Xwedê Teala ev dîna neşan dibe kesê ku her wekî ha ji vê Qur'anê gel ku heyê Qur'anê nexwaze bibîne û temamê tiştê ku Qur'anê Xwedê pêxember gotî wan nake temamê tiştê ku Xwedê negotî wan dike divê hûn cema rûnê eva ne exlaqê İslamê eva ne exlaqê muminayê mexwaz em balê bikişin ser vê mijara hanê ne divê Müslüman tim di mefhûmê wan da helal û heram hebe tişta ku te kir tu bizanî ya helal ya heram a helal ji xwe bike a heram jî tu nizane bipirsin heta carekî din bê min di xêr û xweşiyê de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu